but Ocean or the Pisca man. The oil or the Pisca. Oh, yeah. Nasa Memedia, no, Homo charge because me for $150,000. Let me try. Memo akwaba eba Joba ba TV eha aye Joba Trading News na se hu se megima go se ya ene na ensema ekochi kobre man e na mabobo no a me ba be pense mu e de amao na wotwi mu asema ehwe ho asase etimi pai e na SAC e wo manga ne mu ha se ya me de ebebro na wona wo soma sen e ma me de jimadi ebro eye Joba delivery ye se ba bibiara wo biara no ye door to door delivery ye de bebro the wa de bia wo de frey your number no na etwagu e wo screen na no ye de bebro ama na ye fefefe afei so oboba village and apartments ye wo Pukuase amanfrum ye say bra na bejejo ho and dawde mo and dawo mpaso de bia anya sa one day empa no ebe reject o enti to de bia tubata na kope baabi etina na dwojo ho na obepe baabi na nye baabi akwase oboba village and apartments ena obetumi akwa djojo ho na ye services no so de eye kewa ye be sho fefefe ama se wanhwe kra na enye sikasema ori kra be fi se e wo se oba ofie ye number no echagu e wo screen na se fa na frey na wachi mu ensema matena se na me de ebro it's all about number 12 as somewhere 2018 ye investigative journalist Anas de eba efa former GFA boss Akwasi Nyantakyi ho enenne ho asan aba asem bi ma mede mu enkyire mu ebebro na asem no yen papa no mu nsema okokotena captain smart show so ekoka ye ni say Anas ebrak melino che say asem no omu ka no back door ema sikasem epie mu yenko ni nkoti asem no emra chemo mu e be so bia e kan bo mu na ye sheball no o de nchichemu ba emwa I have a football view, like being a football administrator. Like oh, Michelle Ball. Me there be a Michelle Ball. I know an ajukra Michelle Ball. My intimi and share league matches. Nti omo yes summaries. I know mu goals. Okay. Nti me tenasi Sunday evening na ma share. And the Monday evening. I have Frm GFA, Frm CAF, Frm FIFA. Me on am for bebre wo ho. Me no one din komo. Sometimes I na me dwene omo ho. They call you. Yes. FIFA for no. Oh yeah, I be a now form of friend. Wow. Car for them inside there. Oh yeah. Can it be every day? Yeah. Na omo be ye ha nyina mi na minim na ebesi. Aha, ni nyina omo ma information ahead. Aha. Wow. Obi we say onim senka you say you sanction for 6 years or something. Yeah. Saso ana. No, 15 years. But 15 years. But me that's all our appeal process be a me famo. After 15 years, no na ubetimi I manage football. Yes. But me my work who say say you know what was say sa nkontompo na abrante no me can Anas. But means we have to confront it and yes, so let's talk about it. Nipa okoye video efa ho ode bre Ghana for egu animase enu achi oye publication say omum famin court say Ghana for sign a petition na omum famin court ene ye de me court 2020 4 years new ye say abrante no omegina adaka mu eni dance ye entiame oso oma Anas is your man. Also, my court. Just say, your manager, Sadia na or the Katana so no. Now, Ghana had democracy in your practice. You also near what kangaroo course, military regime days. That's right. You do kangaroo court. Be out to say, na judge, you know, Eshe, the moon, no. Witnesses in Ashe, the moon wrong. But in a democratic dispensation, no. Nipa na or accuse you, no. I say, Ojina boxing, na utimi, ebisa na nimusem. Enti say utwa ade ekesese eto nipa so na unye ready say wo be ba bigina ho me ebisa wa asema na we kontomponi we kontomponi no wonder say Kennedy Japan case bi a one no Asia court judge no e de kan ho nsem basa so your kronfo
oye obi awudini oye say or say but sa nipa no wa nipa papa also say no enye wo say nipa papa enye yie dabi enye yie da temporary ayi obesa asore gina ne nanso aye ne efata wahu nti ni oye no de eye nkontompo na odi bri Ghana fo ani so ba sesia no kra no adadi ma nkrofo ahu say sa ayi sinina oye no de enya ade papa enya de bebo obia because no krepa ne okeka ye na ene san ko timi back court na obema obedi dance na court no e decide court na ma up to the end of this month say ntimi end of April. Yes, say big chat case no mu na a foolish case. Nti chese if 2020 ba no case no kura no ma court almost one witness in Poda. From 2020. Yes, before COVID buy. Them friend one witness. There be before COVID buy one witness cry and friend no. Case Benson no. Oh. That's it. Nti enye fair. Debi wo adwuma wo di ne se obetwa asem kesese ato obi so. Na otwa to no so wi a o ma emeyi ano. Ade wo ye nyankopon ana. Ana wo ye Supreme Court who decide no ano no obi antimi misa ho hwe. Ana wo ye Ghana Constitution. Mete se ebi ne mu ka se oh kwesi Nyantakyi no ho nsamo do so say this say asem foforo bi ababie man apart from anase de no. Na anase de na ya asem foforo Ghana ni ba na enim anase ayi. Sesi ababi a mefa bia na amanfo ka se. Yes, omo hye me nkran. Omo hye me nkran say ayi me nkran. Omo hye me nkran say ayi ne ekosi ankosi hwe. E na omo hu say nkontompo. Wahu. Ono anase no kra wo hefa. This underground obi ehu no wahu ni da. Me na mo free. Bibi anhame. Wo say oye no kware for wo pese bibi akọ wa. Yehu untimi nante free mpo. That just say your own shadows are chasing you. And you be na chase you. Wow. Shadow no na chase you. But I think that's somehow me say me nipa. Me nipa. Na obi kura Asia o say ade kese ya to so obi kura de ka 4,000 ntimi o de ahoma say no ko ewu wo da so enamo but obi a ne hyebre e wo wiase. Okay. O hwe religious books mu amanihu a amanfo obi fa mu no omo survive ye ebi mu na me fa ye oman na original hotel obi a oka bi ma apart from minu ya ne nkrofo kakra muka bi ma me honorable Kennedy Japan ka bi ma be speaker Bagman enso ka bi kakra ono okohia FIFA for Bagman kohia FIFA. Yes. Yeah, okay. Na omo keka ensam kire no omo ka ma asem kire no broni bi a obehia bi o say na Ghana for boy okay there say mutimi yes ade we ebi nsi ba bi wi ase ba bi ebi ni ho sa de a anase wo Ghana yi ebi ni ba bi a onim obi a oyesa adwuma no ba bi aka no ho US, UK, Europe and even Africa. Nti na adwuma ne say also ye anti-corruption crusader. But ohwe ni oya o de pesca man ho. The oil no the pesca man. Oh yeah. Na say me dey no omo charge me say me fa $150,000 na be twen. Omba ho say mo 100. Osma akwai mame money me modi nda na me bodi. Me colleague na me no executive committee Adam Munkaila of Fitamale. Okay. Ono oba me nchen ede me call Kwame Jan lawyer no chira de olego no. Okay. E no ka chenze anasa abeka me case no wasama chire no. No ye ni student nti o se o pesika dodo sei me de ba Munkaila no call lawyer Kwame Jan. Yes, me ko ni fie me na me nim ni fie me ko hoda. Ote Mr. Hoy no mo area ho ase ho
Okay. Baby, Mr. Chamatin eteno. I see ho the same cry. West West Hills and Westland. Okay. I see ho. What do me call ni fie? Oh, baby fie. I say ni say. Men ko first say Emra. That's just a blackmail. What you say? So Anas demanded 150,000 through these people, through them. So if you had paid that, Me tia 100,000. Me 200,000. Almost say so. And so you know. Me na imagine ye me say I dey. no, because I said we won't catch me. I mean can't you that? Me throw press release. Assembly see you know. Eti uko tuya 150,000 Anas demanded from you. Who tuya 100,000? 100,000. Emma Kwame Jan. Enti ade ne ba ye no na me frɛ Alaji Monkala se krache family sika breme ade a odis ka no koye no amaso na sika na omo refund ama me no en 20,000 or china 10,000 asempa na me ka kire no Anas beje $100,000 through ne lawyer no yes sika na akodi ni ho no yes on fa sika ma no o ha no abra 20,000 yes omo se we na ye call bank omo se omo ni enough dollars nti say na omo nyaye ni nyina nkontompo we no 200 nina me 200 ma me say refund omo tia ni nyina omo tia ni nyina but ne me kire ni say onye nokre ni onka nokre enye Ghana do na eda na kuma so eye ne botomu do obenye sika to ne botomu enye Ghana do ne botomu do yes opesika to ne botomu nti o say nkrofo na nipa bebre a waye ayi films no etie sini no etie awo no ukotie ska ma we tie ska ni ayi na honorable Kennedy kan ye want nipa bebre films na videos aye bebre ama what you say bebre videos ama because omutie ska ma no so say oye ayi a omra no nkyere ne access a wanya nyina sika ba bi onya sika de acquire access no onye public declaration no be ehu is not under any obligation to do that but oye genuine corruption crusader ono na be di kind Senegal president foforo ya obaye obi a misa ne hwe o say me dan ye two me ye no ye two me bibia ye two o me yesa na ye nya gidi omu but onim say ye yi ne to Honorable Kennedy ayi actions or ye nti ye yi ne to da ho say enya kono mbo se obehwe adofo ensemu a je papa Nyantakyi epense pesemu anase ojem gu ho ema ye papa Captain Smart no eno ena ye kwakoti aba da Ghana ha say obi ni wa ye perfect o na me tisi a metie mi maagi mu nyina ne say Anas no oye perfect say na back door no ensem ehye empasi yi papa na according to your papa no oka bibi say on man $150,000 ansa na just asem no sika ne be mu a anka asem no enya ade amenu mini benya bi ate anase anka asem no kra entimi emba bonten na eno no your papa no tua mu half enunti ena ma Anas enam so a ode asem no eba bonten a sisi a meni okasai asem yi ewo court na we ena wo say meni umienu ye de ye afutu ema ye ho say Ghana ha say bribe no obi no oye perfect e say obi enhu asem ba say ye nsusu enjinjim na ye njeji nipa no me gina sa asem we so na me de enne trending news no aba awiye me koso akai wo say Obuoba village and apartment is always there for you say ope baby a obekwa akoda anase se wonya ukanti maybe anan po aware na okọ honeymoon na ope baby papa na make for Obuoba village and apartment extra kwan enye yira kwan obehu ye wo poku ase amanfro anase obetumi so afre ewa homatuo for you so ye number no na echego e wo screeners me gina asem we so na ma kira me ma me awo tutu a I am morning show host. I will Joba TV so. Meet you, Papa.